Talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai whaafonga. O le talato e Tuli loa, e le ngata ina o fuatu e le malo Samoa manu palangi se fulu mo Amerika Samoa, 5 povi mama mo e 5 se tulou. Ai wawala aulia ai fo e Samoa, Amerika Samoa ia na fufuanga o iei nei, mo le whaatupuino manu palangi e ala, ele au maia leo sua ola o povi poa te tele mai Australia e whaafai le Samoa. O le nālawa fufuanga mo le whaatupuino o la fumanu i Samoa, o lo whaamaonia mai fo e le ofisa o whaatuanga Samoa, le whaawawai o whiutana inga ma au whaila fumanu povi Australia, le au maia leo ta mai povi, mo le whaamoe moe mawalunga lava e tasi o le lava o tā mafa. I le pepa o whamtalanga whalawa i tele malimtanga ruenga o whaatuanga mwhai ngā whaiva Samoa, o tā waia le ofisa silo mtanga ruenga Dr. Seu Tawati, le lata wala au lia ai lea o Amerika Samoa i whaatalanuanga o fuafuanga e pe ona tā wailunga. Ma se whainga e whaafainga o fia, i ona ngārulu e whaatasi Samoa e lua. Ile au maia whaatasi lea o ala ta maa i whanga whao povi i se Vasami. Ma whaafitai ai e le pūlenga o whaatuanga mwhainga whaiva Samoa. Le mālo i sa sae, i le langolango mai lea ai o le ngāruenga whai whaatasi. O lana Marine and Wildlife Resources, ma lana ofisa o whaatuanga. O ta wale ofisa sili Dr. Seu o ngā lue whaatasi ma Amerika Samoa. O le a tele sona sao i a tina e o tau mawhai nei i tū tau whaatuanga mawhai ngā whaiva o tātou i tūlangi. Ma ia wha mālo ai ia i lātou umalawa o iai lea ngang o le ngā lue whaatasi e whaalele ia tili a tina e tau whaatuanga mawhai ngā whaiva i Samoa. Ia tātou sa ilinga lava le mta upule nei. Tātou fisilingi ai le sunga soli a mutini o le ofisili mtanga luengo whaatuanga Amerika Samoa. Ilana tali mai, ele mawhaiona ia pelongia a fionga il motor senate Amerika Samoa, awa o mata upuna talanoa iai, sa wha talanoa ina i Samoa o tāpinanga umana mo le atoa o Samoa o iluma. Peita e ole tali fo ile nā mai le fionga il minista o whaatuanga mwhai ngā whaiva Samoa, le sunga la auli al mali e toa ina o tātou fasilingia, o tāpinapenanga nā, mo sona wha amao ninga ile taimi o leisi fono ale atoa o Samoa. E uina te ena e tai o le malo o Samoa e au fia i le palemia o le minista o whaatoanga. I le taimi o la na fono wha palemene, ai o le sui palemia ina o tātou fasilingia, le iai o ni vaenga ele o whaatu mo le pāmanu Amerika Samoa peitai, o le ufa iloa mai le ofisilo mtanga rengo whaatoanga mwhai ngā whaiva Samoa Dr. Seu Tawati. O Samoa na wala auliaina Amerika Samoa i le amatanga, ia whaia whaatasi, whaataltal noanga, mo le atina ina o lafu manu palangi o lava i le au mai o sua ola e whaafai le Samoa, ma le au mai o tamai povi mai Australia i se Vasami. Ia tātou sa ilinga lava o mawai, o mata au putau ele mo se lafu manu Amerika Samoa, o vaenga umana o le whaataltal noanga whai whaatasi matapinanga mo leisi fono le atua o Samoa o iluma. Enisi o tala o lo tau fia pele li o Samuel Lusu ai le ayo pango tai tanu malala e whaatali ai to e wala aunga o le latom ta upul mansina o meo tau sanga nei. Pe ta ilo ta ati ai nei il whaamsinonga le tal sanga Samuelu mo le whaase ese lea o le fionga tala sa atoa sa anga mai il whaamsinoina o le latom ta upu. O le tal sanga Samuelu na whaau iatu ilana loia whetulanga aia pe ta italuai ele awai umalo ia i tu o le neimta upu. Ai o isi o molia whaatasia ia leo, na le tau nuai o na whaia se whaai unga le tāl sanga o tā uailunga, mo le whaase ese o le fionga le whaamsino Judge Atua sa anga. O le mta upulea so tanga le maliulilo o tu au maltino le NUS, ile awal tele vai tele le solua tasi o aparila lua o lua tasi. Peita ia o mai nei, ele o iloa lava po fea tonu o ia isi tangi na whaaulu ilo ofisa o leo, e so o tanga umalava ile maliu tu au. O nā mata upu sa whaato ai i leo e au fia i le tangi el faltu o le whaipule wa tu umalo iawa ele. Le fio ngā tupu o la mati. Ai o le minsta o whaato anga ia la au le mali e tuapula te iwa o whaatau i whaamtalanga wha lele. O le mta upu leo lo omoli e whaata sia i le leo sinia ia li o whaata malama. O le teine a ongo le NUS ia Lisa Marie Schmidt. O le whaipule sa avea minsta langolango le mtanga ruenga o leo pule a isua. Ma le whaletua o Samuelu ia sivai kepi. O molianga ia o fia i tau pulpule mo le whaalabilave i ngā ruenga leo. O le masina o me val awai. Ai o tali ai se tali, mo le tal sanga Samuelu i whaase esel tu maitai whaamsino o ngā whai ma le lato mata upu. Talu le tuai o se tali le neimta upu tu sia tuai fo i mātu o tu au maltino i le ofisa o sulufa inga a Samoa
e talo sangaina mo se suenga ile ofisa o leo whaatau lato whaatinonga o le suenga ile maliulilo le atalii. O whaelo whalawa i tele mai neil whaipule o whaasale le anga lua le taunu wai o le isi vaenga o lato ploketi miliona. O le tupe le ana talia e whaamatuane pe a mai asa ili ilinga na whai el talo le tupe whaasosoa o le miliona mua le tu malo. Matua ia ile whaipule le fionga mangele pe ta isate ina malo si le whaipule na tua inga talu o le tupe sa whaasoa lava il komiti tofia le tu malo. O le taunu unga wa iai nei, le toi whaawawal ngā rui ngā whaasale le angalua, ina ua mai ane suenga e pe on whailo fo il minsta o ngā whamalpoloketi miliona le malo. Pei tai o le vai nei le ua amata lava, i le wala au whaaloalo mai al whaipule le fionga ma ngele ilo nei tu malo, ma le whaaloalo i ainga umai le io o atu iai le whaasoa mua i vaenga te wātina e susuane matalane au il ofisa, whaamautua i au tau oka, mo whale o loa, e tu ina atu iai, o le o tau nuu le seleni e whaawa wai lau tau poloketi. O lo whaawau lava le whaanga solongo tuipuipui anga i atu i awhio anga i tua al mtanga luenga le soifua maloloina. Lea o le a whea i whale a si u le strona il verso nei. A solua tolu o mati e peon whaalau i loa mai e le i tu lau o le mtanga luenga. O tuipuipui lea o lo whaanga solo atu i nuu i tua e a awhia i tuipuipui masani o le whanau e pe o le tai foi. O lo avantu whaatasi ai foi ma le tuipuipui o le ngutu o le to ala whanau o le tamaitai se i tulou. Ai o tui o ainga fuafuaina o tamaitai. Ta ua le tu lawal mtanga luenga wa mae ama iai le fio anga le vi salapo wae matongo i sale i moa. Ma whaasolo nea i loa i whale a si ui le strona i nei. Wa atofa fo ile o atol porkalame whaasolo lava le nei le masina fo o aperila e a fio anga e iai whaasto tai le asto lima no whaali i le asto sfultolu santa puala i le asto lua se fulu whaasto outa i le asto lua se fulu si ufanga i le asto lua fitu msamtau whalata i le asto lua fitu lava o aperila. O le whautuanga whaawa wal fo mai ova aial whale mai wha matoto a Samoa le sunga le tuala ben matalavea. E ta tawana wha ama mawha le pui o le soifua maloloina awane i o i le masini. O le polkalame wha atala noa le mtanga luenga le soifua maloloina e sanga mawai sa sila fia lau tele o le atunuu. Le ana sao noai Dr. Matalave i le tā uo le sila fia o puipuinga. E mana ia foi le puipuia ai le i o ina a fia i le suka ma le toto mawalunga e peona ia sao noa. Talu o le taimi nei, wasilia le lua se la wali imtamai tai o lo wha matoto le whalma imtotua matua CV savai. Ai wha maunga talu mai le lua fesfulu iwa. Wasilia le ono se lau tangata onga fianga o whatunga o wamana o miai o na wha matoto i masini. O isi ua mali liu. O le vaiasa ua mawai sa wha amna tuai le laulangi le tau al puipuia mai a fianga o ngase wha mafa lava le wha alawi loa. I vaenga tonu e te tau o nā ngā iai le wha mua o a inga o i latou ua maua i mai le pipisi e pe o le wha amma o le toto. I Samoa lava ia, o le 5 tau sanga i lunga lea o lo fuli iai le tele o ngase wha mama. Pei tai o sao noa le fō mai e iai, le valu sfultau sangal matua, e iai fōl tangata fitu se fulu, ona sfulu, wha se fulu, le 5 malalo i fōl tolu sfultau sangal matua, o tangata wa afia fatunga o i Samoa mai o loto a tele, la i titia tu lava alii, na i lota mai tai. Sao noa le whaaton silam tanga lungal soifua maloloina, Dr. Ekeroma i lungal porkalame le vaston wai, i le tā ua tele, o ngā luenga pui. Lau Samoa Entertainment TV mai pia, whaapopo mai lea sa tai au le alofa o le tua, a whasoifua ia.